yo jammi kise woni moɗo musidɗo ara mi yewri kam lande kam be inde mon e yettore mon ko saɗi mon katoli ka lawol meɗen ɗo ɗum woni hikka ko tour Milan yewden hande fi Bergamo ɓay haɗa no andirɗon noon e nder tummodiral men ɓaawo ɗo en yewti fi Treviso en yewti fi Milan en yewti fi Verona hande ko saay Bergamo ko adi kon fiiɗe andaɓen Bergamo kaka Atalanta Bergamo woni ɗon Bergamo kaka Ademola Lookmani en fijata ɗon Bergamo kaka gaari meɗen nantuɗo inde ɓe innayi o waɗima ande woni o marki histoire e sayi makko on ɗum woni Moustapha Cissé laaraɓe ballon ɓe no gasa woɓɓe no andi nden inde ɗon suka waɗɗo laawol leydi rewɗo laawi buy ko wawteɓe an wayteɓe men waɗi ari ɗo 2022-2023 premier bi makko on professionnel ko contre Saare kam mon non ɗum woni Bologne haɗa Bergamo Atalanta Bergamo kaka Moustapha Cissé fuɗɗi woni jouide ka o jeeya si ɗen jooɗi ɗo hande ɗen haalde fi Bergamo mi wawata yewtude fi nden nokkure mawnude nden nokkure hettude wernude pullo e pulaako wernude wiimi e hihi wernude puuto e leppi Guine e Guinéenjo mo beene heɓude arsikeji mum e nder nden nokkure Bergamo noon no andirɗon noon hitande feƴƴude ɗum woni 2024 kaka maɓɓe ko kamɓe noddituno hiɗon andi noon ko Bergamo noddituno 2024 koɓe Treviso ɓen gagnino kamɓe foluno ƴetti wargueɗe nattoye haray noon ko Bergamo ko kamɓe noon yahuno awa ha ka final kono ɓayɗo andirɗon noon si yeehi ha lutti ɗiɗo nde wondeji ko arsike nde wondeji ko mbawdi nde wondeji ko huyɗe Allah ɗen Allah mo yana yoɓe foluɓe on saahi ɗon ɓe fiɗɗi anniye ɓe inni awa hikka noon hay e gooto naɓorta wargueɗen sina kamɓe itti sikke noon ka noddita ɗum ko kawtal maɓɓe woni Milan ɓay Bergamo e Milan ko kamɓe woni kawtal joni noon si kawtal ma waɗi ñalande hiɗa faala naɓorde mi anda si takan on noddituɗo on jaɓay e si nodditaɗo on ko hon ɗum wiyata ɗum ɗon no wawi laatade wo on wawi wiwde ɗum no wo le 16 août 2025 watta mo turtu ɓay ko watta Milan kon nde ñande koko luttite fillede haray noon Bergamo kaka association Giovanni Guineani woni ɗum woni sukaɓe meɗen fulɓe wonɓe toon Bergamo noon kadi kaka andana hoorema mawɓe meɗen hellifaɓe hikkiɓe yeeso ka sengo ka diina ka sengo ka naamu ɗum woni haray Elhaj Oumar en ko hoɓe meɗen on nani yewtere maɓɓe nden e nde Treviso kaɓe wonno inde ɗon gandal koko ɗaɓɓete awa yahunoɓe ne ñande fi ka donki sengo Treviso ko mawɓe ko hoɓe meɗen ɓe Bergamo noon kadi si yewtama no wonɗo hirrani ɗum ɗo ko gaɗi maɓɓe ɗinni ko gaɗi ɓe woni eltude ɗinni ko ɓe ɗo ɓe woni addude ɓay rowani ɓe yeehi ha e final hikka ɓe inni wargueɗe maɓe naɓaraɓe ko hikkaniɓe noon yeeso e muɗum haray ko Mody Algasimu woni baɗillojo wonɗo toffude fayɓe ɓen ko Mody Algasimu woni ñeeñuɗo wonɗo eltude fayɓe ɓen si watti ɗon noon miɗon andi nokkure ɓe no mari hooloraɗo awa équipe ɓe no mari capitaine muɗum capitaine noon wona darde nden wona ngarikin wona ñeeñal ngal tum ko ɗiɗo fof hawtinirte jonne goɗɗo jonnite goɗɗo teddugal awa haw humbo noon e Bergamo ɗon ɓe suɓiɓe jontingal teddugal ɗon eɗon andi ko suka meɗen dariɗo wakkiliɗo immiɗo immani naamu e fina tawa e sengo ka mullere kadi alɗuɗo kadi wawɗo golle makko ɗin ɗum woni Mody Ibrahima Diallo ber ƴeewa e mullere ɗen buy e meɗen no andi ma yahunoɓe rowani ɓen buy yi'unomo nder ɗon woni capitaine Bergamo noon en haalata haronken yejjitude ma haronken liltude aflanjo mojoɓere maɓɓe nden ɗum woni Mody Aboubacar hikkina yeeso no mi wirton no wona ngari lamminta wona gandal tum lamminta ko ɗin fof ukkidirte hawtite français ɓe ina ɗo responsabilité hikkiniɗa yeeso Bergamo noon kaka bandiraɓe men sonnaɓe men woni Bergamo
gandanɗa hoorema ka saari wernude guinéenjo wernimo puuto wernimo leppi ɓe jonnidiri juuɗe ɓe nodditi ɓe waɗi ko luttete fillede ɓay haɗa ɗon andiro wani modi mouradu mawlana ndu waɗi komi woni lannaɓe kon taw si milan waway wadde sifa ɗum taw si jae hedditiɓe waway wadde sifa ɗum mi tam yiɗi ɓe milan ɓen ɓe waway kono ko mi woni lantade ɗon mi landama a wonɗo darde o tam iniɗa yaltinaɗo e final on ɗon ko hommo hattamo ƴettude wargue ɗen sina ndi hara ko iwri ka awwalu ko awa berɗam o hiɓe arde modi ibrahima kanko e modi algasimu hiɓe ɓeltude fayɓe maɓɓe ɓen ɓay noon hiɗon andi nomi wiiri on no o yii komi holli on ɓe télévision ɓen kon o yii komi holli on eɓe milan ɓen kon o yii komi holli on eɓe verona ɓen kon mi andi tum ñande 16 mouradu molana kam meɗen préparade moƴƴa ɓuuri ko wowi ɗon fi yawgol ƴettoya coupon inchallah par ce que hitande ɓe mi waɗa goɗɗum ko fof yiyata mais hikka meɗen préparé kadi plus ko a wowi ɗon mi waɗay kadi goɗɗum ko coupon mi yanta callah jeeɗi bon haray min ko ɗiɗi petto wata ɓeydugol on haray premier objectif on haray ko yawgol ƴettita coupe momin perdi on rowani e yawgol kadi resisa festa on par ce que ko noon tigui tigui innete woni objectif on yawgol resisa festa on en fof woni hunde wotere e fijen jalen wotodiren hakkude men mo dari min joui mi wakkillike ko final kala perduɗo rigore penalty no arayna ronkugol wakkilagol makko ɗum andimo ko sens kari haka woni penalty o ko sens mais hikka meɗen préparade il faut hay penalty on fof meɗen préparade fino men yettira ko inchallah jeeɓa décision on premier chose on ko fair play woni nabude ɗon ko fijugol jala fotten en fof fulɓe guiné en fof ko ɗum woni premier objectif on haray équipe ɓe no tora yarugol fair play anda ko neɗɗo mum on taw woni premier chose tawawi fottude ɗo e équipe goo lappa hara ko musidɗo ma mo anda koye nder yewtere andata ko musidɗo ma haray yehen tun fi waɗugol fair play jouven ballon on e fair play hara en yahaali fi gañidirgol ɓe waɗugol goɗɗum ngo ɗo tigui tigui on koyen yaaru hakkille fair play wonano ko entraîneur o wi ɗo koyen andu objectif on ko honno wonɗum noon ko honno wonɗen organisande o tournoi ɗo chaque année haray ko fino weldiren hakkude men hiiɗen au moins e nder wotere e nder année on enen guinéen wonɓe Italie ɗo fop raison pour laquelle hiɗen organise ɗo tournoi ɗo donc koyen yaw toon yaaden esprit ko weldigal men en fof men koyen ɓattodir suusidiren e wowtodiren kadi donc nan yaar toon hakkille e fi yo bonu donc si goto gagnike haɗa ko fof gagni si en resisi festa on haɗa koyen fof resisi donc pullo fouta fof guinéen fof nanigo ko pullo fouta tun maɗum soso mamani ka koyen fof enen guinéen ɓe inchallah donc haɗa ko ɗum noon minen kam min yarata toon comme conseil min jonnata jama o wata tulto min mi tultata ay on nani ɗo ko ɓe woni yewtude ko e battane ñalade ɗon ko honno ɓe woni eɓɓirande ko honno ɓe woni eltorade ha ɓe hewta to nde ñande ɓe hinni ɓe waɗay ko luttete fillede hedditiɓe jaɓay mi anda si a faala hompitade ɗum hewtude ñande Milan le 16 août 2025 meccinaɗo lawol ngol e ko honno hewtirton ton min miɗo ton taw an siɗa ton feƴƴin o vidéo ɗo no gasa musidɗo meɗen waway mo yiwde o arande ñande o yiyoya Bergamo o yiyoya suddiɓe mawɓe fayɓe kohoɓe ɓe Bergamo feƴƴin ɓay no wawi wonde musidɗo men wawa yiwde ɗo ara o fotta e musidɓe makko no wawi wonde si a feƴƴini musidɓe men woɓɓe o kañum kadi marɓe équipe mum kañum kadi waway artude kadi tawata kadi ɓay haɗe damiɗen no udditanimo kala hara miɗen jonni on rendez-vous le 16 août 2025 sengo Milan ɓay ɓe Bergamo ɓe hiɓe ɗon tawnum an siɗa ton ɓay min miɗo ton remen tum Allah sankay ɓay no mi wirta on noon si a sembinalimo ma o wata habbo jinano ala sembinamo ma on Amadou Sow wi wo si kawtal ma darje hay siko gaño maɗa a mantoraymo awa aren noon wata en añidiri hakkude meɗen yiɗidiren ɓanten hoore meɗen mantodiren hakkudeji meɗen ɓeydodiren hakkudeji meɗen ɓay si puuto fooli pullo fooli si pullo fooli guine fooli si guine fooli fo fooli remen tum Allah sankay en e Milan le 16 août wata on tulto min mi tultata en e ton si Allah jaɓi